بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد الله سبحانه وتعالى اسم فلتو شرح مسلسلة مفهوم أرغن من واحد كافة اسم فلكي البصير اسم فلادك أد يفوق أرغن من ميري واحد كهن وجيفا مو اسم فلكي الله سبحانه وتعالى مثل اسم فلكم غاوا الفتاح اسم فلادك لو بدي الزتر يا هم لو بدي الزتر يختم أقول من دنيا كحياتك بقول تبليد كرم دايدوغا بيفهر أقول من كريمتشناس دماغ بيكال حادثات دماغ بيكال مصيبات وتميها دنيا كا دماغ بيكال كانكم غينايا එකමුන් අරාගන්නානේ එකමුන් සලාම වෙවානේ එවස් මගේ නෙක්කමුග ඒනේ හීවා හිසාබ කංකේ බදේ බයවෙස් නිහ ජීදාන මුසීබාත වෙස් නිහ ජීදාන එදනුම් වෙස් තෆාදුත බාර කන්තෙන්තක ඉන්සානා කුල්මතිලා තිමන්නේ දෙ නිකමු අරාගන්නානේ එවස් මගේ එවස් ගොදෙක් නෙක්කම ඒනේ හීවා එහෙනමස් إيسابا كنت الديوم فوقا كل يكن الله سبحانه وتعالى إيه ماجين يبغلو بادب كمس دمائن إيه بدك وادب عندي ديجي ترين علي إيه فينم فشا سلام إبوانه ماجيك سلام إبوانه قتك الله سبحانه وتعالى إيه دكوا إيه ماجو دكواني الفتاح سبحانه وتعالى الله الفتاح إنسان الدماغ إمها كنت تكوغا إنسانا مغو بندوفا واك مغيوم فوغا وس إينا نيكونا مغيك فسيح غوتين الله سبحانه وتعالى مبر قدبا أي كلامي الفتاح كلامي الفتاح ඉන්සානාය කංකම් හුළුබ්බා දෙබ්බා ඉන්සානාය කංකමුගා නස්රු දෙබ්බා ඉන්සානාය කංකමුගා එහිතරිකම් පෝරකො දෙබ්බා අදි අලුතකුංග මෙදුගා ෆයිසලා කුරබ්බා අස්කලාගේ අල් ෆත්තාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වහී කුරාෆනි මා යෆ්තහිල්ලාහු ලින්නාස් මින් රහ්මතින් ෆලා මුම්සික ලහා මීස්තකුන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හොළුබ්බා දෙබ්බා රහමෙන් ෆලා මුම්සික ලහා ඒ රහමෙන් හිෆෙට්ටේනේ හැම එබ්බස් ෆරාදෙලොේ අල්ලාහ් අලක රහමතල්ලවන් ඉරාදු කරබ්බා ෆියාම් මගෙන් අලක දක්කවන් ඉරාදු කරබ්බා ෆියාම් එකන් හිෆෙට්ටේනේ එබ්බස් ෆරාදෙලොේ ඉතාන් අල්ලාහ් තාලා බයන් කරබ්බා ෆා කලිමේ කිමා යෆ්තහිල්ලාහු ලින්නාස් මීස්තකුන්න එකලාගේ හොළුබ්බා දෙබ්බා මගුත එකලාගේ මිස්තකුණ හුළුබ්බා දෙබ්බා තනවස් කොත් දෙබ්බා මගු එකලාගේ මගුතන් හුළුබ්බා දෙබ්බනි එයි අල් ෆත්තාහ් වේ සුබ්හානහු වතාලා මා යෆ්තහිල්ලාහු ලින්නාස් මින් රහ්මතින් ෆලා මුම්සික ලහා එකලාගේ අලුතකුණ මිස්තකුණ හුළුබ්බා දෙබ්බා එබ්බස් රහමතුගේ මගෙන් එයි ඒ මගෙන් හිෆෙට්ටේනේ එහෙන් එබ්බස් ෆරාතෙන් නොවා ෆරාත එකලාගේ ඒ හුළුබ්බා දෙබ්බා පි මගේ එබ්බස් මේක නොයි ෆෙට්ටේ රහමතෙක් එබ්බස් මේක නොයි ෆෙට්ටේ وما يمسك فلا مرسل له දෙකලාගේ නොදෙබ්බා හිෆාට්ටා පිච්චෙක් හිෆාට්ටා පි මගෙන් හුළුබ්බේ එබ්බස් ෆරාත බස් එකලාගේ කංකම් මගුදක්කවා අලුතකුන්න කංකම් හුළුබ්බා දෙබ්බා ෆරාය එකලාගේ හිෆාට්ටා පිච්චෙක් බන්දු කරබ්බා ෆරාතෙක් කමෙක් හුළුබ්බේ එබ්බස් ෆරාතෙක් නෝ එකලාගේ හිෆාට්ටා රහමතෙක් දෙවේ එබ්බස් ෆරාත නෝ ඔබ දිස්සෙතර යවම් බයිෆාරා දුනියේක තාරිෆ අගමන ෆෙනිෆා ඇබෝරි බයිස්මි බයම් මිස්මිහුගේ හිදායතයි තෞබායයි ඉස්ලාහෝ එඹරි අල්ලාහ්ගමග රුජුව මා මෙදුග
algon me insanu mayuswa daraja bayin insanu nu bakan gossabo eena den islam nuwanaka eena den islam nuwanaka eena den tauba nuwanaka eena ge hita iman terika nuwanna anakama duha ko seena islam wa taqwa wa salih alagotu ga ulene duhe nufennane hiwa war bay mehunga nu bakan goss algon men emihunge rahme emihunge hidayata amedga ummid kende hisabos bay mehunge halata bade en namas nama isahita ehi Allah subhanahu wa ta'ala hidayatu maga eba holubade ei al fattah subhanahu wa ta'ala ekalange iradu korabba finam ham komme mihegge hituga wes iman kam ge dore ekalange holubade Umar Gufan Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kaabuto gunani kaabuto tasawwur Qur'an Islam wane Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikh gaagum seeratu gaadu ha pan ekale Gufan shahid kollan gadul kolla ekale Gufan nikmoda gan dos ekale Gufan Islam wadagan tarikh me ko nazarin gala fiyan ebebe kalun tibbe jahiliyetuge egwed duko ebe kalun kaaba fan etibi gwed duko Islam kamge maga Nabi sallallahu alaihi wasallam fahapola wadage ekale fa nasr debba ekale fa na kamyab de hoda dinu mattaka masekin ein bekalo kurava faane misniyo ginu Quran Islam wadaga hamekin Islam wadaga tikinu Islam me wadagen Umar Gufan Islam me wadagen Islam kamge ma daraja li wadagen Islami dawlat Islami dawa duniya kankola daga fatruwa ummatuge qaidekkum goy wadage radiyallahu anhu Khalid bin Walid radiyallahu anhu kagudo gunane miho bes ekade fan Islam wada gannawa egotun ekwe fulunga amalutun hori gota bisnafiya o dangura amaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ekade fan qawm Islam nalli wadage huriha gellume magon mestireki Khalid bin Walid radiyallahu anhu names Allah subhanahu wa ta'ala mistakun ehittu gawa iman kamamadu maayusfa waniko ehittan iman kamattaka hulubadebbi al fattah subhanahu wa ta'ala Abu Sufyan radhiyallahu anhu medu salum Abu Sufyan dendeyima bible hun ikurane eho warannu defa defle ko ennames eneno Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu Islam wadage Nabi sallallahu alaihi wasallam ekale ifan gassa beekona Makkah mushrikun kuri waragina duttura atawga emme iskon unne beebole Abu Sufyan radhiyallahu anhu ennames iman kamga nuru as jehuneva Allah subhanahu wa ta'ala ekale ifan ge hippula bes iman kam baddawa hippulus iman kamattaka ulubadil ei al fattah subhanahu wa ta'ala ekalange hulubwan iradu kurabba fi dorek ifete ne bes faraden ekalange tedmagu dakkuwan iradu kurabba fi hitek bandu kurwene ebbes farate nuwe adi ekalange tedmagu dekkyo maguta bandu kurabba fi ebbes farataka bulubene ebbes farates ekalange hikmat attaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ekale fan bodbe wefla bo taliban hidayat dekku mattaka warammase kurab adi nistakun hidayata veddev mattaka ekale fan warabboda beerum fulu wadaga fa honnevi kit Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala rahim kurav innaka la tahdi man ahbab kadenge faanaka bis kadenge faana beerum fuluwa lobi fuluwa paratakan hidayata no dekke ene walakin Allah yahdi man yasha enekko Allah ekalange irad kuravi alakan hidayata dakkoy hidayatu magutakam miha ekashigem vidiyam Allah subhanahu wa ta'ala emineka hidayata dakko embi mei al fattah subhanahu wa ta'ala mistakunge hidayata mihunge tawbaya mihun islawana kamak algon me insanu ummid kadifa wanikon ehittakan Allah subhanahu wa ta'ala hidayatu magudakkawani ei al fattah wima ekalange hittak ekalange magam hulubba debba Rabb subhanahu wa ta'ala algon men terega islamunge terega islamuge namuga tiwe nuba nufa mehunga sebole namaz nukura mehunnai wakkam kura mehunnai magfere mehunnai bad akhlaqe amal ta hinga mehunnai eta baur jarima ta ke hinga mismehun ebole names
emihunna kiwes Allah subhanahu wa ta'ala emihun hayatuga kommes duwen hama dakkawa paane tedumoga hidayat libigen ulene duwastak agumana fennar waraggira mehun war nuba kolum mehun mastuachi benu kolum mehun wakkon kolum mehun magmadiga feren kolum mehun miskittaw gara namadukum hewwe taqwa weriwe dinu kanka mistakonna for ko dinmattaka mase kura manzarus ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalangi al-fattah we al-fattah mi nam mi mana ismufulug mana ade alutaku meduga faisala kurabba para kalangi alutaku meduga faisala kurabba raskalangi in Quran Allah subhanahu wa ta'ala kurafani qul yajma'u bainana rabbuna kalegi pan vidal wase timammenge verdas kalange timammen ekkurabane e qiyamat dogwa thumma yaftahu bainana den aharmenge terega ekalange faisala kurabane bil haqqi haqqu gotuga wa huwa al fattah al alim ekalange mola denawodigemba al fattah idmane ki alataku meduga faisala kurabba raskalange ekalange kafarunnai muslimunnai meduga qiyamaddu salihunnai fasiqunnai meduga komme miheka denje haggu jaza debba mistak meduga faisala kurabba raskalange al fattah Quran bayan kurafani qul yajma'u bainana rabbuna kadege fan idalwasi aharmen qiyamaddu Allah subhanahu wa ta'ala aharmen rabb ekkurabane thumma yaftahu bainana den aharmen tereka faisala kurabane kalange al fattah ei alutakun ekankama meduga khiyal tafatu fawa kankamuga qiyamaddu faisala kurba raskalange aniyavarinnai meduga qiyamaddu faisala kurba raskalange aniya lifawa faratakan ekamuga haggu jaza ekama libenje dharmaya sawab adi aniyavarinna qiyamaddu ga libenje uquba Allah subhanahu wa ta'ala faisala kurba debane kalange al fattah subhanahu wa ta'ala ebes mihiga qiyamaddu faisala filaga nodwe alutaku meduga khilaf ararum fawa kantattawga rangalu goy kobaka rangalu gotaki kobaka nuba gotaki nimma faisala korwa rasgalange al fattah subhanahu wa ta'ala emi ismu pulge manai qiyamaddu alutaku na meduga faisala korwa rasgalange al fattah subhanahu wa ta'ala lobe dizzeteri ahun lobe dizzeteri ukhtum ekalange al fattah أنيا لفا فراتك النصر وروا فراتك الفتاح سبحانه وتعالى في القرآن الله سبحانه وتعالى بيان كربا فوي إكلانغي أنيا لفا ميهن النصر وروا فراتك وتوغا أومن قرآنوغي حادثات بلالي مفنان رسول بيكونا إبيكلونغي قوموغي ميهن هنغافا وري حادثات ईमान का अहलुवरिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुफर का अहलुवरिन मच्चन नसराई कामयाब देबि मंजर कुफर का अहलुवरिन निकमत कुरबा एमीहुं बलि कुरबा एमे मच्च ईमान का अहलुवरिन गद कुरबि मंजर अदि कुफर के कौमतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तारिफ गवनी हला कुरबा एकलागे अनिया लिफावा फरातग क़यामत दोगावस अदि दुनियेगावस एमिस्मे नसराई कामयाब इंबर कुरबा रसकलागे ekalange aniya alifa mihunna ehi tirwatigonna raskala obed izzeteri ahun al fattah iman wa mihaku ente sahalegga ekalange nasrai ekalange madadai ekalange timaya dakkawaneka ummid kura rahmatuge magutaka meduga maayus wegenwa al fattah iman wa mihaku ekalange irad kurabbi alaka irad kurabbi kamek minbar kodde waruge huriha kodummantakame lipodegemba farakko beinduga farata iman wa mihabu ebbe salega ilahu rahmatuge magum maayoswe miha karu elwala genwa ei Allah subhanahu wa ta'ala mistakunna imtihanu jassawa tafatu maqsadtoga mistakun macca ekalange musibat tabse holuga debba ei wes ekalange al fattah hukmuga alamat ki Quran Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafani falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay ebamihun natiman raskalange handan kodde bikanta ebai rasul beekal medur kurwa fono bi da'watu e qawmato mihun handan nattalima fatahna alaihim abwaaba kulli shay timan ilahu ebamihun maccan huriha
balawarikama musibatuge dortan huluwa hushim එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆත්තාහ් ඒ මිස්තකුගේ මච්ච එමිහුම නුබාකම නෙග්ගානිකමගේ සවබු බලාවරිකම මුසීබාතුගේ දොරතන් හුළුවා දෙබ්බා රස්කලාංගේ කීවස් අල් ෆත්තාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමගේ බෑමි වරකෝයි එබෑමි හුන්නන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියේ දෙබ්බි බයි සීනත්‍රිකම මෙදුගා උෆාකුන් ඒක මච්ච බොඩාව එබෑමි හුන් ඒක මතිගා මෂ්ගූල් වෙපා තිබ්බා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුල්ලියක එබෑමි මච්ච ekalaange koofaya okoba kono hema insana imtihan karo mattaka Allah subhanahu wa ta'ala musiba jaswafa adi e insana eki salih taqwa warikam gawana me insana ge daraja ay makana dufullu mattaka was Allah insana ka imtihan kunet kuraba eniki salih deemberikam gawana he moge ikhtiyar kurame ekam gawana enaage musibatun Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ena libigendani matwe dharmaya sawab ಇಸ್ಲಾಮಕು ಈಮಾನು ಅಹುಲುವರಿಯಕು ಕಂಬಡುವ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಕ್ ಹಾಸ್ವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಕ್ ಈ ಮುಸೀಬಾತೆ ಜಿಹಿದಾನ ಮುಸೀಬಾತಕ ಏನ ಕಂಬಡು ಎಸ್ ಮಾಜಿ ಗೊಸ್ಸಾವ ಕಮೆಗ್ಗ ಏನ ಕಂಬಡು ಎಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಕುಡಮಿನುಗೊಸ್ ಏನಾಗೆ ಹಶ್ಗನುಗ ಕಟ್ಟೆಕ್ ಗೆಹುಂಕಮುಗ ಅವೇ ನಮ ಸೈ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸೀಬಾತಕು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೊದ್ದೆ ಹದೀಸ್ ಕ ಬಯಾನ್ ಕುರಾ ಫಲಾ ಯಜಾಲುಲ್ ಬಲಾಹು ಬಿಲ್ ಮುಅ್ಮಿನಿ ಫೀ ನಫ್ಸಿಹಿ ವ ವಲದಿಹಿ ವ ಮಾಲಿಹಿ hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a muslim miha ena je musibata demi hore enage nafsai enage mudalai enage darinna je musibata demigen de gos Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kura haluga evves kushe faafenne mihe gotuga ena baddal kof madan duniye gene je komme musibata kiwes Allah ta'ala ga hadratuga enage daraja ay makanatu fulle en musibata hemme qiyamat duhoga ಮುಸೀಬಾತುಗ ಸೋಬುಂ ಎ ಮುಸೀಬಾತುಗ ಅಹುಲುವರೆನ್ನ ಲಿಬೆಮುಂದ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಫೆನಿಫಾ ದುನಿಯೇಗ ಸಿಹ್ಹ ಸಲಾಮತುನ್ ತಿಬಿ ದುನಿಯೇಗ ತನವಸ್ಕಮ ಫಸೀಹಕಮಗ ದೆರಿವಳುನ ಮೀಹುಂ ಹಿತಂ ಅರಾಣೆ ತಿಮನ್ನಮೆಂ ದುನಿಯೇಗ ದಿರಿತಿಬ್ಬ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಹಸಿಗಣುಗೆ ಗುಣವಂತ ಕತುರುಂ ಕೊಶಾಲೆ ಉಣ್ಣವೆ ಎಗ್ಮಾನಕಿ ಬಯಕು ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನಗೆ ಮುಸೀಬ ಗೆಸ್ಸಿನ ಮಹಾದಹ ರಂಗಳೆ ಮೀಹುಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಾಣ ಈ ಮುಸೀಬಾತುಗ ಅಹುಲುನ ಕಿಯಾಮತು ಲಿಬೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು දෙක්කෙයි ලෝබේ දෙසිතේ අහුන් අලගොන් මෙන්න මේ දුනියේ ගහලත බලාලේ සවගොන් මෙන් හොදු කම්බඩවා වරබ්බා වර කංකේ පොරේ අලගොන් මෙන් අමේ නෆ්සු ගාවස් දාර මුසීබාත් තබ්‍රා මෙන් අලගොන් මුස්ලිම් අහුන් ඔක්තුන් දුනියේ තෆාත් කම්බඩතෝගා එකි මුසීබාත් තෝගා ඒ දෙකරොම් බෙද එන්න මේ සවගොන් මෙන් යාම දෙකෙන් ජී අගීගතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංගේ ඉරාදු කරවා හික්මතකන් ඒ මුසීබාත් කුරිමත් කරවන්නේ ඒ ෆහරෙග්ගා කුරින් දෙන්නේ වෙහි මිස්තකුන් ඉම්තිහාන කරව මට්ටක ಕುರಿಮತ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಫಾವ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ತಕ ವೆದಾನ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಆಳುತಕು ತೆರೆ ದಂಗಳ ನುರಂಗಳು ಹೆವಾ ನುಬ ತಕ್ವಾಯಾಯ್ ಎನು ಮೀಹುಂ ಫುರೇನಿಗೆ ಫಾಳು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರಿಮತ್ ಕುರಬ್ಬಾ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ತೆ ಏಯ್ ರಂಗಳು ಮೀಹುಂ ಹೆವ ಮೀಹುಂ ಎಗೆನಿ ಎಮಿಹುನ್ನ ಮುಸೀಬಾತ್ ಅನ್ನೋತ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತ ಕುರಿಮತೀಮ ದರಿವರುಂಗ ತೆರೆಗ ಸಂಗಳ ನುರಂಗಳು ಫೆಂಬರ್ ಎಗೆನಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ನುಕುರಂಜಾಮ್ ಕುಲಾಹಕ ಬದ ಬಲಾರ ಎಂಎಸ್ ವರ ರೀಚತ್ತಿವೆ ನಿಗನಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ದೀಪ ನತಿಯ ಅಲಿಬೇರೆ ಎಂಗೆನಿ ಕೊಂಬೇಕ ನಗಳಿ ಕೊಂಬೇಕ ಗೋಯಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ ನಾಹೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ಕೊಬಾಕನ್ ಗೋಸ್ ಕೊಬಾಕನ್ ರಂಗಳು ನೇಗೆ ಕಿವಾದೆ ಮುದರಿಸು ಮಿಹಾಂ ಎಂಗೆನೆ ಕಾಹುಕಂ ಮೊಳಿ ಕಾಹುಕಂ ದೆರೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ ಕಿವಾದೆ ಮುದರಿಸು ಮಿಹಾಂ ಎಂಗೆ ಇಲ್ಮುಗ ಮಚ್ಚಂಗೆ ನಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೆ ಲಿಯುನೀಮಾ එයාමද තුහමත් කරවෙන ජාගොන්න එම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ ඉල්මු ෆුලුග ඒකලාංග දෙනවඩිගම් වා කොබාකන් සාලිහ් කොබාකන් තාලිහ් කොබාකන් දංගල කොබාකන් නුබ අල්ලාහ් දෙනවඩිගම් වේ එන්නම සකලාංග ඉල්මු ෆුලුග මච්ච එකම් ෆයිසලා කුරවීම මීස්තකුන්න ගොන්නාන හුජ්ජත් දෙක්කන් තිමම්මෙන්න ටෙස්ට් පේපර් නුදේ තිමන්නගේ ඉම්තිහාන කුරමච නුකුරවයි තිමම්මෙන් ගාත කංකම නුෆොනුවයි එන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එමිහුන් ඉම්තිහාන කුරමත් කරවා වේ කුරමතේ ග එමිහුන් කන්තක් කුරි වේ එමිහුන් අමිල්ල ෆෙනි එමිහුගේ නතිජා ඒ එබෑමෙන් මච්චන් හුජ්ජත් එක්කම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වා එම්බිම ඉම්තිහාන වේදාන අලුතක් මුත්‍රෙන් රංගල අනුරංගල එමිහුගේ ඊමාන්කම්ගේ දරජ ඉම්තිහාන කරවමට්ටකාස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්මත් කරවා කම හමෙහෙම ඉම්තිහාන වේදාන අලුතක් මුත්‍රෙන් බයකු ශහීදුන්ගේ ගොතුගා අල්ලාහ් ඉක්තියාර කරවන් ඉරාදු කරවී කම බස් වතිල්කල් අයියාම නුදාවිරුහා බයින الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ادوستن الله امروني حالت بدل قرب امروني تبامهم تري ميستك امتحان قرب
tebamehunge tereng iman gahulwering tereng shahidun gotuga bayko Allah gippew mattake e musibata kurmet nukurabbanama shahidunne duniyega Allah moga he shahidugen baykunna dan efada maqamade baykunna tibene hemma musiban ei ege tereng Allah subhanahu wa taala khas alutakun shahidun gotuga ikhtiyar kuro mattaka avasakalange insanu kurmet kurbakam e names kite musibata degugen dies algon men gabo kuran jahiyatengei muslim ummatan Allah subhanahu wa taala nasru de banek edwas muslimun de kenek gufura go macce muslimun gadawa dos muslimun ebami hunge shariata ebami hunge dinu go macce hukum ko duniya ga adl insaf qaim qur'an dos nabiy sallallahu alaihi wasallam wada ko waudu go macce edwas algon men dekene Allah irad korbe edwas edweg ga duniya ga tibay e manzar dekene ummata nasru liben edwahu iman gahul waring Allah ge nasra meduga ufa qur'an komme gotaka kanka hinga dies Allah subhanahu wa ta'ala al-fattah subhanahu wa ta'ala ekalange hikmata gattaka kanka paskorokan ennames ekalange ghafil wodi nugannawa aniyawari pura amartaka amed Allah subhanahu wa ta'ala ge jaza ebame hunna debana duniyega adi ukhra hayat bas ne lobe izzetere ahon algon men duniyega rizqaka edekam gawanama duniyawi igotun algon men hewaka edekam gawanama eden we farataki al-fattah subhanahu wa ta'ala algon men dannawi al-fattah we alamennan hewakam ga magutan huluga debwande al-fattah we alamennan aniyawari macce nasru debwande iba ilahui aniyawari macce nasru debwa al-fattah subhanahu wa ta'ala me ismu fulun dua kurwena bemme iba ilahui aniyawari macce kalanga sali alon nasru debwa raskalange al-fattah hembe alon nasru debwande aniyawari macce nasru debwande adi alamenge rizqu tanawasku debwa hekumaga magutan alamenattaka huluga debwande raskalange al-fattah subhanahu wa ta'ala algon men duniyega hegotai tanawaskamai ifasekamai adi rangalu goi salih begotuga duniye gulen beenum kamuga wanama algon men macce hoti Allah subhanahu wa ta'ala taqwaru kin Quran ga Allah ta'ala angoni walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard rasuga ahlwarin iman be taqwa warbe namati wan ilahu ebamen odai bimu barakatuga dorkoltan huluga debawushe al-fattah evaudu wadiganawani rasuga ahulwarin iman be taqwa warwi nama egmane ki Allah subhanahu wa ta'ala iman be ebamehunge huriha dini dunyawi muamalat teken ilahu shariatuga angwa fa gotan ebameh muamalat kon ule nama eman ilahu odai bimun ebamehunna barakatuga dorkoltan huluga debawshi ei al-fattah evaudu wadigan fa ema e waudan algon men edekam gawanama e tanawaskamai e musandikaman e hewan algon duniyega ummid kurakam gawanama oti Allah subhanahu wa ta'ala taqwaru datikamu minjuwan salamakwan edekam gawanama waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah Quran angon surah talaq Allah taqwaru jami'a dannash fa makashurun ena ehuri datikamakun nikunnane magen Allah ene fahikod debwane ay al-fattah subhanahu wa ta'ala en ayate wahikun waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ena Allah birwate taqwa wajjam ena ehuri datikan Allah subhanahu wa ta'ala fasihe kotibban ei al-fattah subhanahu wa ta'ala ekalange evani magu dakwa pagumenai taqwa ge magu ikhtiyar ko fiya ena huri datikan Allah filibba debban ege hew magen Allah subhanahu wa ta'ala dakwa debban gaumek begot iman ve taqwa warikan ikhtiyar kurabbafiya odai bimu barakatu ge dorkoltan Allah subhanahu wa ta'ala ebame humacchen huluga debba al-fattah subhanahu wa ta'ala bad izzateri ahon makkah ge mushrikun badurhon gorama ga nikube Allah subhanahu wa ta'ala hadratun fathan edun egmane ki aharmen eterega faisala kurabban che ebame hun dennevi kafarun Allah ga hadratun fathan edijjekam ga wanama Allah ga koba emehun annan iman ga hulwarin fathan edijjekam ga wanama ekalaga nasru ebamehun annan ei kufurai iman kama debamehun baddalu ima alamenge terega
alamenna nasr alamenna fatu devvandeve kiya kafarun dennema ege maane ki Allah e deleskor deter faisala kurban faisala kurabima kinetwani kufura islam adeterege Allah faisala kurabima kufuru ge lashkarta balive iman ahule nasr devwan me makkah mushrikun bas dua kori makkah mushrikun dua kori be mehun mi badru hangurama ge nikme kori dua ki Allah subhanahu wa taala Quran bayan kurabani dua begodu in tastaftihu faqad ja'akumul fath tibamihum fathan idekum gawanama fa tibamihum macca fathu asi Allah ibamihum macca fathu bawa lebi e fathu go sobun ibamihum bali kurabba nikamet kurabi Allah faisala kurab ek mane ki kabaru fathan idekum gawanama ek mane ki Allah emihum uterega faisala kurba emihum macca ekalango uqubata azab hakku genda ei emihum kura baddu ayge emihum iti mawga tibe emihun ebrani aharme uterega faisala kurabande faisala kurabi ma baatil ahurunonda baliwan iman ahore nasr edijkam gawanama ei fathan edijja ei nasrai kamyab kufur gahluwarin fathan edijkam gawanama ei ebamehun halak Allah subhanahu wa taala ebamehun kurmet kurabana Quran Allah gawodi in tastaftihu faqad ja'akumul fath ebamehun fathan edannawa kam gawanama fa fatu ebamehun asi ei kafaruna fatu ay ekamu ke ibamun terege mane ki Allah faisala kurba kufur bali kurba iman go ahluwarin gada kurek Shuaib alayhis salam qawmuge mehun ibamihun ge bodun ibamihun na jassala ibamun nikmedi kure hinduga ekale ifana qawmuge mehun kure bidua ekale ifana ek kure bidua bayan kurabe rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq alamange verras kala ko alamenna alamange qawma deterega faisala kurabande fathu kurabande hagguga maga wa anta khairul fatihin emme mola fathu kurabba nasru riwa faratiki verras kalange ebame macchen Allah subhanahu wa taala nasru bawalebi Shuaib alayhis salam qawmuge kafir mistakun Allah subhanahu wa taala kurabba ekale gefan qawm nasru de makkah mushrikun fathu ngedinima Allah imun tere faisala kurabba ebamehun halak kurab eme kalange nasrai fatahage verras kalange Hudaybiya ge sulhaga nistakum bonamondiye ei nakamyabe mehum bonamondiye fasthum ek aharmu itere ga hatiyar hutta aharmantuga bara josha fore hutta kiwe aharman ehabon dikemet kam karwembi muslimun itere ga warak bodati assabe karus tibbevi ei warapod nikameti kam ekkamuga hikok Hudaybiya ge sulha guri bay nukta ata morigot ennemes Allah subhanahu wa ta'ala ekan lebbi fath ei al fattah ekalang rebe molo ekalang e sulha lebbi fatah ekkamuga kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala quraban inna fatahna laka fathan mubina timana skalang ge zariya makkah fatah vegendi bayam vegemba fatah ekkamuga timang ila ulebbi emma alutakунnan ege hikman nushrum kamuga ves Allah subhanahu wa ta'ala ekam evani fath ekamga labba loba disetere ahon algon men duniyega algon men jaha hisabaki algon men duniyega maadde gotun dati vejja me warapod goe maadde gotun tanawasejja me warapod rangan algon men hisabaki duniyega hisa en mes miha aya maadde gotun dati un ei faregga ve suriya halate algon deki gennuane goe kam adi kobato miha duniyawi tanawaskan libun eiwes agumen deki gennuwan me warampod rangalak nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatuku macce birfulgam wadagati umme faqir wedanati enno hadis kurave fa wallahi mal faqr akhsha alaikum allah gandi vidalo me faqir kamuga macce ka nune timan kale ifan tibame unne birfulgam wadaganno konkametto hadis kurave walakinni henekkamugo akhsha alaykum timan kalekifan tibame macce birfulugam wada gannawani an tubsata dunya alaykum tibame macce duniya peturi duniya tanosvegen gadane duniyege eduntakai duniyege zinetterikama duniyege muslimikama tanawaskan tibame hunna Allah subhanahu wa taala faturwa debba ekan tibame hun tanawaskud debima kama busat ala man kana qablakum tibame kuring esje millatakabbes duniya tanos kurunu fadan tibame macce duniya Allah subhanahu wa taala huluba debima fatanafasuha kama tanafasuha emihun e duniya hodu mattaka waada kori padai tibame se duniya hodu mattaka haramen halalan nubala waada kofane ei viraki ei ega miha jihja mekkum halak harab wedan fatuhlikukum kama ahlakatuhum
eirun ebamihun halaku diehen duniyega ebamihun waraku duniyege edumberikama meduga e hulumuga mashghul wegen kurige ummettan halaku diye fadain tibamen ummebbes halaku hinga daaneti timan kale pan berufulgam wada gannawa hem ekade pan ummata kambodu wada gati umme fakir wada tinno ekade pan kambodu moti ummata tanoskama muslikan asken duniye huluwigen ek vaadu mistakun gos ega garaku Allah magun hadannati haramen halalen Allah ga shariate juwaay ribaay invest nubala egetere bad miha ekko mekiyen gos emme fam ena ge kurmati ga duniyevi edun ama Allah ga fotek shariaten invest nubala ege faatun dubba ga tima ege so mistakun ala ko inga danati ekade pan kambodu wada kema algon menna risuku datiwa akomme faara algon menna amma datiwa akomme faara duniyevi kamek kurang algomna datiwima bafara bay muamalat kurang uleruga shariatu mune di hudde ennuwan hisabun kamakonu deene kas kommeskote kuranje ei duniyevi hisab algomna jaw ehin hadan kamakonu daana faarek gawas duniyevi gotun algomna datiwun ennu datiwumaki Allah subhanahu wa ta'ala salih alutakunnan hiwabagu tanwaskod debba emihunna duniya huluwegen diyama emihun ege hiyo beenun kurabba emma ilmori midalawani duniya tibaga atuga babas egmane ge control tima atuga onnanje ekam duniya ekata tima erima kamakonu da erun e duniya control algon meg macche onnane algon meg atuga algon meg control kar gonne chikama duniya ge dum wanje em lobedi zitere ahon bahar gas me hisab algon men jahagen nuwane duniya me hisab ai algon men kankam bandu mug mizan ekkamuga ham hemme sharai ilman algodem belies Allah subhanahu wa ta'ala kimi hunna eki warak ilmu debbani duniya es sole alonna warak kodokon huluba debbe sege ho faada emenge banaga bay miun ilmu es waragina ogene ehennames ege astu hagigi faada enu libe ene ekams ehem miun ekams anebeko ma bodan ilmu hasil ko fanetas emihu macchen Allah subhanahu wa ta'ala eba kankan nasrai fatah debba ege barakange balabba me kalange kankam fatah kurabba kankam hulubba debba magudakwan subhanahu wa ta'ala kalange al fattah subhanahu wa ta'ala lobadi zetere hum khulasa ki algon men rizqa edekam gawanam edembi al fattah subhanahu wa ta'ala hadrat algon men nasra edekam gawanam ekam hulubba debba to edembi al fattah subhanahu wa ta'ala hadrat algon men ilma edekam gawanam es ei dannombi al fattah subhanahu wa ta'ala ge hadratun di qiyamat dos Allah wani algon men inzar debba qiyamat dos se kalam ge faisala kurabba dos kam kana alubba bayan ko debba fani adi e duwa e kalam ge nan debba fani yawmul fath e duwa ki faisala ge dos kam ga e duwa algon men biruwetiwe al fattah imam ge e duwa ge faisala ya biruwetiwe jam Allah subhanahu wa ta'ala duniya ga gas ukhra wa hayat gas algon men hekam maguta quluba debana hada wa subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته